Katanya tuli kisnem ditang kijing sedang. Kijing ya kun ka H&M kum ka Light Delhi man penyo ya ka ILP ban penrong ya ka ketin kasi bat garo ha ka kernet bapra bat ban penbai no ya opot usam ha pedang ka Meghalaya bat Assam border issue. Katang ru ya ki yeng pulit Assam haribhoy. Katung ma pot ha block 1 block 2 ki daitang kijing sedang jong kajing yaki na benta ki mat jong ka jai benriu. Henry nang ni skmat keseng H&M kesmai ba katma kanang jor namar ki an yada ba pensuk ya kalawai ke jai benriu. Jilai kai porlok kapedeng ke nong kam junior jongka H&M Zalburi bat ki junior jongka Shillong Press. Kene ke jing la kai kalong kum kadak jong ke jing rakhe advance jongka jing yet engti jongka seng H&M hagi khatnya utrik senam ke jing sekri ya kari betul betul. Bat hakan ke jalan ti jom katnya telik senam kan lengku arpun retarik September jonggu senam arajar pusan. Tekene kalong kum ka jingrakhe adaban ya ki katnya telik senam ke jing sekri jong ke seng H&M ya ka jait benreu tadi hajalahi mulai. Tekene ki katnya telik senam ki dai tang ki jing jalan ti ki berit. Hakne ki hatini udah katnya tulik senam pilayui lengba ki jing terekam jongka seng H&M tang hakini ki penai bersedak kina wan Delhi na benta ban penkenmau ka sarkar India lo kimat ki jua jong dak penreu hakini ki fausnam galej nilalej thong ki mau pot ki mau sam sepodar nilalej penpe ro yang tulis wan thong bi an yagi wan snabi anji gisem habodar ka Assam kini ki khatnya tulik Islam kidai tang kijing sedang na benta mat ki jura jongkari baju benreu bat kidai tang ki khatnya tulik ki jingya enti ki bakendiat palat de kum kino lam jong seng ikan na basai bah hadin jong kini ki khatnya tulik senam ngintip ke ka panja bat niken ru basai ba ka kathma ne ke jingele na benta isu ba jong jai benreu kandang jur nang ne sikmat koyan Cium. Liang. Tang nok yang ka jing ai ka pras hang ka telefon job bang long bene ba kene ka jing le kai kan limat jumi pedang ki
kot jongga H&M bat kidi kot jongga junior kalong press kalong kum kadak jongga junior K advance ya kelintia jongga seng H&M ha kinegi kat nyau telik senam masuk ke mau ipi bat ini kat nyau telik senam gede tangki senam kidang kendiat jingnya kun jongga H&M na bentaki dauba jongga ri bat kidi benreu kinegi kat nyau telik senam kidang day tang kejing sedang jong kejingnya kun jong ke H&M ya ki mat ki jura jong ke jaj menreu bat ni ken bersai hana ke por kum u presiden barang ba balda ka sarkar India kadang menti ya ki mat ki benkam jong jaj menreu kham tam ya ki lai teli ki mat ka ba ka jaj menreu ka angnot ka H&M kaung ba ngintip ke ke jingele lane ke ke thmaba ke ban nangjo nane sikmat nak banta ban penulong ya kini ki mat jong jaj menreu ki khatnyau telik senam gede tak jingsdang ki khatnyau telik senam gede tak jingsnam ki tang kendet akmat jungi ku kun samla jong jaj menreu henrei ngimpat kwa pat ni ban ye thu lupa ba ke ke ban sia bat ni ye thu lupa ba ke jingele ke nang jurane sikmat ka thmaba jong ke jaj menreu lada ka sarkar India kadang menti ya kini ki isu ke bakari bakari benreu ke angnot kementangan khotno ya u kapten jongga junior H&M CEC ba insim ya kena ka trofi ke bakaseng H&M oi dengan khotno saya ka junior Shillong Press kawe nakin hon la do iba la job hak nak jing la kai perlok mentang sni salat na pang Sebelah kiri. salat na pang Sebelah kiri. Kira buat mana ngilang baro ke kena ke forum ta nakong ngapampau ke jing semua ibu belai nakong bau la dan lem rekat bani adu kena ke forum ta bangai ku belai ru yo presiden jongka H&M sekmi balap tangkar bani ba long ru aju por paralok tem ta kasni nilai yo bani lekai rekat bat ka H&M kum ka jing lekai jira ke advance ke jing nak news nem juga seng ke jing syakri jongka nang ta gari bijak benreu te kena ka jing lekai kalong sipata ka jing lekai paralok ka jing tu itau ka jing e deng jongi te nane sepat ni na trailer te tangi ne kiten naik beli